Washington Mizo News clear to the zong chibai ule wa in hi April ni som pakwa sang ni som ni ania wang tu Florence chhuak wa in April ni som pakwa sang ni som ni worldometer record atang chuan ramle territory sanhi le soma COVID-19 alu to a khovel pum puya shivei mi maktadwai ni le achan ve deuh tho an om to a mi noi khat le achan ve chuang ngin nunna an hlau to ti hria tani USA a case noi sari le achan ve om to a singli chuang borala record ni in aberni na a hau ani ram sanhi le somni zinga hian ram som sari le pathum te chu rampon rampum lockdown in an oma Europe khomwal pui ramzi nga ram som thum pani America khomwal la ram som pakwa Africa khomwal puya som pani Asia le Pacifica som te anni chuwangin Europe khomwal puin atwan saberti na ani COVID-19 chungchanga US din hun nimin April ni som pariat White House COVID-19 briefing a President Trump chuan USA in avor top kan pelba ka lom na tur chan chi sang a om thu soin America mi pui tele frontline na thok doctor nurse le damdoi ina thok zong ba ka first responder le damdoi in mamo manrua siam tu te zong chunga lom thu asoi nimina Dr. Bergson COVID-19 vanga khovela nunal hausat per capita noisela chuta sang berram pakwale China antenograph aron tilanga chuta chuan Belgium 45.2 per capita boralin asang bernina ahawa Spain Italy France United Kingdom Netherlands in thar in USA to 11.24 per capita ni in pasari na ahawa USA zoa Iran ne Germany 5.25 per capita ni in aron zuya ato pera China 0.33 per capita in Omani hey hian Dr. Bergson America mi puite tho hale social distancing ai poimo sia adilang chiang hle a ram angin social distancing ti atulang ti kan ngai to pha ngai lova khovel point angai to ngai lo amai ro chu social distancing awangin kan ram chunga COVID-19 asha na metro area tepo in damdo ina enkol thailo khopa harsad na tok lovin COVID-19 hi kan tirem thei tanto anita berti thu asoi tin China report ero mi puite hriat ve atan tar lang mei ani thu soin hri lo chwa na ber ni si a per capita a chuta 0.33 chawin nunna an chan hi thil oi om lo tak ani khovel pum hwa pa damdoi lama in enkol na le thiam na sang ber ber Belgium France Italy Spain Germany le China in akhum tlat hi makati thu asoi bok thatlem te chung COVID-19 poi pui tu tan chuan China ram chunga atira shikai za te hria a kai te eng tiare nge hri an the dara engza tin nge nun na chan ti number kim changin kan nei vek lo ni in a hriat hle a number atlem tuk hi makati ani ti in Dr. Fauci and April ni som pasari khan Fox News a interview na asoi chhuak nge a chumin nu tarkar claim te a COVID-19 lo chwa na Wuhan chuan nunna an chan zat sang ni zanga somsari pakwa atang sang thum zaria somruk pakwa a an ron thlakin za a somnga in aron pungta ani ti chuan China rampuma thiza chu sang thum zathum somli pahni atang sangli zaruk som thum pahni anita ni
eng po ni se ri thar chhuana kan ni chuan kan thil ton te kim chang thei ang pera report le tlangsar hi kan mi hring puite laka kan mo phurna ani a he hri chung chang zeb om lova tlangsar le report ani lo awangin khovel pumpuya mitam takin nunna an lo pha a report dik tak kim chang tak le zeb nei lova in shel awangin malak dan tur raman ani thina France le Italy te hian thakhatvel kalta an mani po in har satna na men lo an to lai po khan nun na hlau te zinga upalam le nat na ben von zon thum lung nat na nei te an tamper ti thu thlengin min shilawangin America mi puite film khortorin kanin shillok thei pha a chuwangin Europe lama kan tho puite awangin nun na tam tak USA in kan chan lo pha a an hna lom thu soi kan panasa hle in kashya ti in Dr. Burks chuan a soi bok USA din hun enin kong sang a mason na a oma wa in tlaya White House briefing a Vice President Pence chuan COVID-19 case noi sari le singli sangruk ai tam kan neya singruk le sang riat ai tam andam to a mi singli le sang khat kan hlau to ani ti thu asaya heng nun na kan hlau te awang hian kan ru a hre omin apoi kan ti ema khohar chung te tong China kan hrengreng cheu ani ti in ator puina atlan chuti lain lomna tur tam taka oma metro area sang New York, Detroit, New Orleans le Denver te chuan avor top an pel to a ni tin ngai an o ri a Seattle chuan in nursing home a COVID-19 case an mu vele atanga social distancing an ti watawangin metro area tang angin poipui lutuk ngai lovin hri dar tur an control thei tawata tuna chuan Chicago, Boston le Philadelphia metro area te hi en thak mek an ni thu asoi California le Washington state te hi an hiamin ngayan o renga heng hi American mupuite state le local official te president ne na an tho ho na achat wang ani kan te lo thei lo ani ti in Vice President in asoi New York Governor Cuomo chuan kong khar kan khar mak ta ka chuan samak chu kan thunun heita a hri po adar muang taraya amai ro chu ton hi achan ve chau zo ang kan ni a ni tin hun en chuan dam do in le thisa ten te an nia ten yam laman pan se lawangin alom om ema ma se in do na hi ala zo mai don lo ati ramle state hondan tur USA pumpui hi shelter in place amo stay at home kan shat dan chuan lockdown order a kan om lova Governor ten state din honazarin executive order an siam maya tuna chuan USA population za asom kwa pasari chu lockdown kan ni thawani ninga ni khan White House in state honle dan tur kai hrai na le road map a pho chhuaka governor ten an state din mon azirin honni tur rahman turan ni a mitam takin malam hon an clear lo thei lova engtika nge om dan pa ngaya om le thei aniang na te thole thei aniang ti zo na rilruwa alian to hle ani ton weekend ralta khan Texas, Indiana, New Hampshire, Maryland, California, Minnesota, Virginia, Ohio, Idaho, North Carolina, Kentucky, Illinois, le Michigan te chuan stay at home order du lovin kong zo na te an neya Michigan governor chuan rampum puya mi pui tamlama somna kan ni a
COVID-19 awangin thitam ber pathum na kan ni manra kan nei zong mangin nonna chanhim katuma keima ni le keima ni hi mel ma in en lovin COVID-19 hi kan mel ma ani ti I hai lawang u ati President Chuan me nikhata state tam tak anin hon le thei tur thu so in Texas le Vermont Chuan Monday April ni soma business an hon tur thu asoi boka chuti lain governor tam tak Chuan politics ni lovin science le mithiam te thuron an ngai poimo tur thu an soi lang na sa Florida a beach le park ten khatte zertom ni atang khan hon chanani a state tang mi tam tak ankal la beach a chuti line boy in record a Chuan Florida a Chuan COVID-19 case thar sang khat le zali somni pakhat amin awai Chuan sing ni le sanga an nei to a nikhata case apun san ber chum ani Mizo sari somli pariadin annonna an hlauto bokani White House in state in Honton le natura in Kaifraina Asiama roadmap hi Asiama roadmap hi phase 1 2 3 ti Asiam ani a phase 1 na lo torin COVID-19 test na nei tam tok torani a damdo in le manrwa anei khop torani a tin ni som pali chung damdo in lut le nun na chan za thi atlanyam zongin akal torani ti ani ton toma hian phase 1 na kan phase 1 kan han tar lang photanga number pakhat na Chuan kum upalam le risel lo na benwon nei te chu shelter in place pon chwa lo tur ani midang song ero chu social distancing lovin physical distancing zom tur ani a tin mi som ai tam om khom phal ani lo bok pani na a thei chin china daily work ka thok tura rem siam turin turani a na tho na mon office kal le ani po in kal tur chin pithia ni se na thok tu kum lama upale risel lo na nei te tan om na tur bik siam sak turani pathum na zerna sikul hon phal alaneri lawa nursing home le damdoi ina tlo tu lu phal aneri lo boka palina restaurant lian le movie theater in fiam na mun le biak in te chu physical distancing di thei ani chawa hon turani pangana gym hi physical distancing le di thiang lim dan tu dan siam sanitation protocols zom thei ani Chuan hon phal aniang parukna bar ero hon phal aniri lo thamasa khan COVID-19 damlo te enkol na tur le enkol na tur damdoi le khum le manwa te a omlo launa abangin surgery le procedure te tere lo tura damdoi in te ngenani a doctor office te po khani in na thok tu tam tak cholti ran ni a doctor ten telehealth telephone manga damlo te nena indoor tura shilan ni a ma se khe zong telephone a ti thei ani lem lawa a chan chu damlo te mai chana hu kher ngai chi te a om thin wang ani ma se America mi pui te sara tuna Chuan kan tin hun na dang to hle a COVID-19 case le damlo te tla niam lam apana ram chunga damdoi in ten khatte man thei ani to ti report don ani ta hi alom om thu Sima Verma administrator of Centers for Medicare and Medicaid Services in tlai White House briefing a asoya America hontan le na a in kai na dan zur zuin phase 1 lu ruala damdoi in ten zom atana thuron te chu heng te hi ani number pakhat na Chuan tam lo le na thok tu zong na thok tura an lo kalin COVID-19 test
vek tur ani dam do in le facility chunga dam lo le thok tu te Sri Lanka an himani ti an shaturani a inti fai na tur thil an mamo angzel a turani tin social distancing practice chunzom zel turani pani na chuan COVID-19 enkol na tur mun le manrua mamo zong song a turani a supply da na tur a tur ani bok pathum na a light switch angin voile khata in enkol na zong hon vek ani thei don lova zoi in enkol na chi sang te hon chho zel ani anga apoi mober chu doctor le tam lo ten eng ang in enkol na nge hon tur ti thutluk na an siam chu lang nursing home dan thar pani siam ani boka nursing home a COVID-19 case a mani chuan nursing home a tele an chung te hne na hriatir zel turani tin CDC a hriatir vat turani boka FEMA in theitop chwa in COVID-19 enkol nana mamo tur supply zong nursing home a ada donani COVID-19 test specimen po lab in fee lovin nursing home ani latura wa man na siam ani thu sima Burma in asoi bokani COVID-19 test na dam doile man ruate in White House briefing a chuan President Trump chuan base park lovin COVID-19 test na le dam doite mu chwa mek zel ani a US a maktaduai li chuang COVID-19 test ani to a France, UK, South Korea, Japan, Singapore, India, Austria, Australia, Sweden le Canada ten test anti to zong belcom ain atam to thu asoi Vice President Pence in voina thakhat kalta khan test sing riat ti ani a kan gol chu kar khata noi somnga ani ti in asoi bok President John ventilators mansen lo a to thu asoi chun zama Vice President John to na tang rei lo te a ventilators sing kha chuang FEMA kota a tur thu asoi bok dam doi in le a thok tu te mamo chitin reng thia le se sem na thokin tho na voi somruk pa li a thok to a ram chung le rang pona mi thiar khom turin voi som nga tho na tho chwa tir an mabak thu asoi bok sipai dam doi lam thiam na nei sing khale sanga som ni pariat te dam do in le akai hnoi mun somni palia thon darin nan oma National Guards sing ni le sangria le zasari po duty in mun shanga an ti thu asoi bok tun chuma hian COVID-19 test le dam doi chi khat ve chanchin kan hantar langanga serology more antibody test serology test hian infection do tura siam antibody amo protein siam big amo chhuak theya antibody hi infection nei to nu thisena amo tissue a mu thei ani he test result tang hian infection wanga symptom nei amo symptom tlem te nei le nei mia lo te po a hriat than thei don ani hemi mang hian rampuma mi engzat in nge hri kai to engzat nge hri la kai lo ti le engzat nge hri kai thei din huna ding ti a hriat thei don ani antibody test ti na tur call hi aberdeen FDA atang emergency use of authorization ngai lovin policy for diagnostic tests for COVID-19 during public health emergency mangin asiama about hian in emergency use of authorization FDA a thelu tin European Union a po thelu atumani
ton kar chung hian in noi som siam chwa thei abe se abot chan abe se ya April tha chung in noi som li June chuan noi zani siam chwa abe se bok ti thu April ni som panga khan about press release a soyani Remdesivir hi antiviral damdoi US biopharmaceutical company Gilead Sciences INC siamani a Dr. Diana Brainard Gilead Sciences head of antiviral clinical research in Economic Times ne na asay dan chuan he damdawi hi hepatitis C damdawi dan sangni pakwa khan siam chwa ani a March la top khan US Food and Drug Administration in review na nein Gilead Science in investigational new drug a file to apom saknua COVID-19 vei kumlama upatan ahimin atayem ti zertiana phase 3 nei phalsak ani ti thu Gilead Science in Apuanga University of Chicago Dr. Diana Brainard hian clinical studies at the meka chuta chuan COVID-19 awanga damlo serious tak zale som pathum te ni tin he damdoi hi thun anni nuwa atam zok chu ka khat porting lawa damdoi in natang an chhuaka pahni chau an thi thu hi alo pu chhuak pala thil lom lam nima se anecdotal chau alani thu soin a tho pui ta ho nen na an rel ru chu champagne in alahun ri lawa al lom nan alahari deu ani ti thu asoi bok Remdesivir chung chang Economic Times aziak tu Brad Stephen chuanin rinhlel na skepticism hi scientific dan ania midang zong chuan nin kut zong chang lo da ko kalin lo thirang u ati Gilead Science baka US National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Remdesivir tan phase 2 clinical trials at the Boca France company in Sermin WHO in a ASEAN protocol mangin hedam do hi azerve meka tin China point COVID-19 damlo serious lemlo le serious tetan he damdo hi zerna ative me pokani ti thu Gilead Science in asoi bok COVID-19 vanga sarkar tanga chen puina Paycheck Protection Plan maktadwai zathum somli pakwa kha kalta ningani khan semzo ani takawangin maktadwai zathum adil belle hemi baka disaster loan atan maktadwai somnga tamdo intan maktadwai somsari panga le COVID-19 test atan maktadwai somni panga dil bel ani Treasury Secretary Manuchinan Sunday Zing Khan Congress nen anin rem thei mei tur thu asoi mi noi zanni le somni in unemployment and falti thu asoi bok kalmasa April ni som pakwa khan IRS in mipui maktadwai somriat nena thon chwa ani thu kan soi to adong to te kan lompui takset chewa in na dong ri lo ani chuan irs.gov lutin in check donya economic impact payment stimulus check ti kan ti mai chung chang claim han soi le ila dong lo tur te kum ni Sangni somparian le sangni sompakwa income tax file lote income nata adjusted gross income singkwa le sangkwa single tax file mo
noi khat le sing kwa le sang riat nu pa a join a text file mo noi khat le sing li le sang ro le zanga head of household a file chom pakhat chau nei aya tamte AGI isha do chuan text return I file na 1040 form kha en la kum sang ni som pariat forma line 7 kha ani a kum sang ni som pakwa forma chuan line 8b ani exam nge kadonang AGI sing sri le sanga single text file mo noi khat le singa nu pa join a text file mo noi khat le sing khale sanga head of household file chom pakhat chau nei aya claim te chuan a fullin an donga nga puitling in sang khat le zani no pangin zanga aniang low income le income tax file lo te tan chanchin lom kum khata sing khat le sang ni le zani ani lo point nung pa tan sing khat sing ni le sang li le zali aya claim hlo te tan income tax file ngai lo na in stimulus check and dong thei don ani an hnuaia link non-filers enter payment info tia hian apply tur ani a zo na atam lova poisa choi ngai lo bokani Maryland chung chang big Poi in April ni som pakwa COVID-19 statistica chuan mi sing khale sang hi le zariat som thumin shi an kai to a mi zali som riat parukin nunna an chan to ani zerto ni April ni som pasaria press briefing a chuan Governor Hogan chuan sikul le sum don nate hon tur chung changa en ber chu COVID-19 vaizat ni lovin tamdo in a lut zat ICU a omzat le he shi awanga mi kan chan zat ani pera White House ina in kai faina asyam dana chuan heng number hi ni som pathu li chung tlak niam lam apan turani chumi huna chau phase 1 a kan lut thei don ani he number hian tlak niam lam apan ma chu sikul le sum don na hon lampang kan hoi thei don nova nonna kan chan sa thi alasang chhozel ria ma se ma kan lak chak na awang le Maryland mi puite in pek na ro pui takawanga be se na lian tak kan hu awangin sikul le sum don na hondan turwa manna kan siam chhomek thawani ti thu Governor Hogan chuan soya in hong le tur chuan testing ti theina kan nei chatok turania damdo in mamo zat nein supply mamo tok nei le contact tracing chak taka malak dan kan siam phot achul thu asoi bok hengatan ma kan lak na a mason na tam tak kan nei to a karthara report pek chwa ani ang tin Maryland tan bi ka siam kanin hondan tur road map po kar top lama pho chwa ani bok kang ti asoi Education Secretary Dr. Karen Salmonin may ni som panga sikul may ni som panga khen sikul khar ani tu thor apwanga Maryland na sikul no pang noi kwa sikul system tan dollar makta dwai zanni le pasari funding a thu soin kum zabi somni pakhata kan to a kasoi photo thin angin digital learning amo distance learning lama theito pa malak atum thu asoi boka district school superintendent ten idea thatak tak anneya chung te chu lo enzel lo la en hozel turani ti thu asoi bok high school seniors high school zo turte din hun engtin nge ni don ti le high school graduation te a don empty thu zo na changin high school senior ten an diploma an hu nge thei na turin thei top chwa an tum thu le high school senior le an chung te tan graduation apoi mo sia a hriat
thiam thu asaya graduation nei dan tur chu local school superintendent kota a oma ya anrua mandan tur ero ashiat pui lo thu soin kumtang ang chuanin graduation hi nei thei ani don lo thu asoi bok $10 makta duai somli panga point pariat child care tan federal government atang andon thu soin stay at home order chunga na thok lo thei lo ten child care centers sang thum za saria no pang sing ni le sanga anda thu an thu asaya atul phat chuan child care center siam theina mun sing ni vela la thu asoi bok Central Mizo Society of America Chanchin thar Zan in Khan Central MSA Executive Committee nei ani a President Pu Lal Soma Wangcha in Akai Shwaya Vice President Pu Huazi ka tong China in Rorel Chan ani State Branch right to Shang ten COVID-19 chung changa an branch ten pui ngai te ten pui dan ngai khak ani nuwa har sadna zwal pi branch tana boy khak lutuk a chuan Central MSA a thlen ni se ti ani a Central MSA point a thei anga mal lak pui turin a in huam thu a soi bok chiang takin number zat shalo ma ila mizo te zinga COVID-19 kai parukvel omto nia shia dani a attend to van nei thak takin nalutuk lo te anni a attend to andam chhuak to a attend zia omlam an pan chho zelani ti shia dani Mizoram le Myanmar lamatangin tong China a USA mizo te minron shareng turin kan han ngen du pok cheu ani MSA member te zinga COVID-19 wanga sarkar la paperwork ti tur nei te le tong thiam tok lo wanga mang ang te kan omani chuan branch right tu te na in shatir ni se ti ani bok New Delhi Mizo refugee ten India lockdown ani awanga har sadna na men lo anto awangin tan puina anron delna ngun tak le fin khur taka ngai to ani nuwa anmamo zong phuru vek thei lo ma ila thei ang tok tan puina peturin thu ti tlo kani tan puina hi arang thei ang pera thon turin Central MSA Financial Secretary Puchwama Ruatani Indianapolis cheng kanzo na thak pu piak chung po COVID-19 natna awanga hun enga mochen atwar nuwa adam chhuak ti hriadani a interview na te nein he hria tan damdo siamala omlo awangin Dr. Ponma ni in lama in quarantine tir ani thu sain he natna hi hla tak ani rwalin ti dam olve tak ani thu asaya pomna le hritlang kan sei shelo angin van toy wanga he natna kan nei ani po in sei shere reng tur ani lo no pang le thlai hoten kayatan chuan apoi lo tia in thada lovin sarkar le thu nei tu te thu zom thawa athat thu asoi boka asoi zinga poimo tak kan sha tur chu Dr. Teron Nova Mani tu dan dana damdoi e apoi zia soin Dr. Chuan na chok na ibuprofen kha e lo la chuan nisari chung ngin idamanga na chok na ai chuan immune system ti chak theina e le party chat apoi mo sia asoi war le ti thu pubyak chung an asoi kan zawa ya shia tu poi mo tak ani kakalta a mizo nutlom ngai damdoi in na thok te tan mas le shil siam sak tu Houston Texas a mi pimarwa ti Johnson khan mas le mai khu na siam dan
making masks for coronavirus in Mizo in YouTube ada marle English poina oma clear to ten lo mang chang kai turin kan ngen chewani in lo en huna in lo subscribe sak donya Mumbai Mizoram Hausa om tezinga COVID-19 positive mobile ani April nisam ta Pathum Khan Tata Memorial Hospital la in Enkolmek Mizo damlo chu COVID-19 aveti mu chwa ani awangin Brihan Mumbai Municipal Corporation malak na in health lama thok tu ten ave mu chwa tak ave mu chwa te omna Mizoram House dormitory om tele can survey midang te nasa pharyngeal swab sample somni test durin anla a sample test result to April nisom pariata khan shiat anita a vanwai khak takin mi pathumin an veiti mu chwa ania heng positive mu chwa tharte hi mi pa pani le me chha pakhat ni in cancer ve pani le anmani ompui tu pakhat anni Chanchin shiat ani vele Mizoram Sarkar Health Minister Dr. R. Lathanglia chuan Maharashtra Sarkar Health Minister Rajesh Tope chu phona bia in Bengalin heng damlo hu chwa thar pathum te hi arang theyang pera poi pui turin angena angen na hi ngai poi mo in COVID-19 and kolna damdo in Big Seven Hills Hospital da hal anni Mumbai Mizoram Hausa Klengzong Song Zinga sample lo test lo tapo test le hal ni in mi som thum panga an test result zan in khan shia dani a van nei thak takin test result negative fact thu shia dani Health Minister Dr. R. Lathanglia chuan mi ru tin na thei tur zonga social media le mundanga tongkam manglo turin mi puite angena COVID-19 veite mi thalak le anni na tilang thei thil social media le thil danga the darlo turin mi song angen bokani devoi inna chanchin kan puan thei chu hati song hi ani a titan tir kan ni a ka khata voi khat tal ron ti chwa kan tum don ani min lo hlut sak le subscribe sak tu te hne na lom thu kan saya in lo la subscribe lo ani chuan subscribe ti kha in lo met keu don nya clear tu te chibai kan pu chewa pathianin mal som cheu ro se lo me